Hi. Hi. Sasa. Sana. Karibu. Asante. Unaona kafiti? Hai. Bora kula nini siku hizi? Kasijui. Sasa niambie basi. Sasa nilikuwa nataka epikangu kalinifungulia TikTok. Nataka kuingia TikTok. Na ndiraga ndire kuhumihudira kama kademu reme. Ora mimi niki. Ndio we. Takinya. Oh, sorry. Dukani lo krimu. Oh, sorry. Atira hodiri. Wa. Kama kana mete ne kuhudira bio. Wa. Nogera hiko keka sokeke higa. Ndakwira thimu ino ina kindu gitagwo Trojan horse. Ati Trojan horse. Trojan horse. Runo Trojan horse ino. Trojan horse ino iliaga kindu gwitwo motherboard. Motherboard ya thimu. Unaona? Runo nikiona waigura TikTok ugori. Ngone. Onda igura TikTok. Ikauma. Unaona igura TikTok rege, no tigone. Tigone. Yaigura TikTok, ino TikTok. Igakatha. Ikauma. Ina kindu gitagwo Trojan horse. Neru Trojan horse gutiri kindu iko kiriski ta Trojan neta virus nona na mundu ageka virus ya mwiri ru Trojan horse no ogiga thimu muko gwo thige thimu muko gwo ikarakare hau gwo yaje kuruta urugari ucio ngo utuma mundu agena virus thini wa mwiri wake nona and it is very risky ru Trojan horse no guy ndugweka atia no teire thimu ino ndemetafio umetafio na ndeke kuhanduke thondekithĩria igora guthondekithia igora no ithondekeke handu no ithondekeke yes ni guthondekeka umenye riu kwina dawa ithiage gekiro itago flashing ni dawa ikiragwo cia flashing unaona ithiage gathambia kamathaboard kawega unaona ikaruta virus icio thini wa thimu ino koru ndreda atiriri ifreshagwo na kindu 7,000 no ndina best yakwa ungimjanja muno kimhe grinya ri no athondekere runo flash no grisigana inya tondu kae muga ka virus ga kogwo no nginya kwe handu ge ukinya kako geso kathika development pio to makinye hang ni hang muno ni kinyo kija kwaje ko hang niko na kuyua asha ndira hiyo high search no ni hang ino ne girinya na wiki tondu kwena umenye wena kana kanini nona kana ukegemenyita ugo kamera ri ogwo imagine itakwira kwa transmitted itakwira kwa transmitted so nataka kani kidiraga toleta thibitari ndiro kena thina wa maitho ni kinyibia kwa thina wa maitho imagine ni virus icio uri ndikari kera thina riku ndiri watikaro na kindu kino theri muno wena kubasi ni risk ikatiriri orugwite neri hegri sigana inya ndumira singi girinya usoke we thimu ino guthira na wa food ameke flashing flashing ni guthambia na madawa macio gwe ameka flashing ri asokeriwe kete asokeriwa ajoke no rugo te kindu ona kimwe yaku gikura please girinya tondo girinya nduri na bicio ndina cio no riu ngutigite wera-ini ni nguthingire ngurehere ndukikiria mpesa tondo thimino ni risk ginya ndatigira ginya komihutia ngai uruona ndakeigua guoya wayo bado ni risk muno sasa nitaenda nayo waje sasa itabidi uniachie simu niachie ndukireke thije the pesa please the pesa odigere sasa nikukubarikire within no time sawa 4,000 nduga ikare sawa 4,000 seriously sisi niko na virus gani Rashari hebu kuja nikwambie yes unajua mpaka nimeona registration ya TikTok hujatoa inatoangwa aje unajua nimekwambia ni ndio kuhuthira nyamu hiyo ona tindra higurire kwena the reason to my etena higuka piore hiyo ndo kwena ndona rutabia wa TikTok kon nenda TikTok na TikTok eda grigere Facebook na unioda gotia kenda kareta apps yothe Facebook ne grigatu TikTok ne grigere na Instagram nikada Instagram ni apps yothe Instagram ne grigatu nayo nuko guiko ka giri 10 na igere na plus iria nya yo ka 16 we na icio ni kuona tha ici ni kuona ndungiaga nikada kuhingurira una nginya video cia andu mana kuria ungiahe nginya kiroko
Ginos kiroko. Ngoro ndagwethera mbeca. Umenye riu ri thina wayo niguo epailaga. Wona tu urahingurira niguo. Ndona uta kuriha thaa icio. Riu ri wonaga wina bia cigana. Kana tumire ogwo tuthi tuona iria ikuoneka uthi nacio. Sawa. Tumirania ye nguhairia iwira-ini icio ingiri uri kiriro cikiroko. Sawa. Niko no mbukiro kaje. Sawa.